Kopi Sprint Gaspol, langsung melek gaspol. Kopi Sprint Gaspol, langsung melek gaspol. Yeah. Kalau ngantuk di kantor, deadline udah di depan. Kerjaan numpuk bikin pusing, jangan sampai pasrahan. Gak perlu banyak drama, tinggal buka langsung tuang. Bikin melek seketika, pikiran jadi terang. Kemasan super simple, muat di kantong celana. Gak ribet bawanya, bisa di mana-mana. Kopi Sprint